Ndabasuhuje kandi mbifurije ibihe byiza mwebwe mukomeje gukurikirana ibiganiro byacu tubaha umunsi ku wundi hano kuri Bijou TV. Nawe wakoze subscribe, like, share na comment, reka mvuge ngo Imana iguhe umugisha. Uyu munsi rero nagiye kure, hari inkuru yasohotse kuri uyu wa karindwi kwezi kwa 12 mu 2025 saa 1:33 Leta y'u Burundi ikomeje kwigaragambya cyane ku ntambara yabaye cyangwa se ku bitero byabaye byoherejwe na Leta ya Kongo. So hakaba byabaye imyidagaduro idasanzwe ndetse byateje imvururu kuri Leta ya Burundi, bakaba batatse igihugu cy'u Rwanda bari kubyitirira ko icyo gitero cyabaye cyaba cyaturutse mu Rwanda cyangwa se abo baba ari abafatanyabikorwa n'u Rwanda. Iyi nkuru ikaba iri kuvuga ngo amaraso y'abasirikare b'u Burundi akomeje kumenekera mu ntambara bashowemo n'umuyobozi wabo ukunze kwiyita inararibonye mu bijyanye n'urugamba, akaba ari perezida wabo Evariste Ndayishimiye. Iki cyumweru kiri mu bihe bikomeye bahuye nabyo kuva batangira gukorana n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, imitwe ya Wazalendo, FDLR, kuko bapfusha umunsi ku wundi. Nubwo Ndayishimiye uzwi nka Neva avuga ko yohereje abasirikare mu burasirazuba bwa DRC mu rwego rwo gutabara abavandimwe cyangwa abaturanyi, ibimenyetso bigaragaza ibindi, kuko ubwo yemeraga Perezida Felix Tshisekedi kumufasha kurwanya FC cyangwa se M23, yamuhaye ingororano y'amafaranga asaga miliyoni 5 z'amadolari. Ubu abasirikare b'Abarundi bameze nk'abacancuro ku butaka bwa DRC, kuko nta kindi bazi ku mpamvu barwanira keretse gukorera uwabohereje. Amateka agaragaza ko inkuru y'abacancuro irangira nabi, bagapfa, bagafatwa miri cyangwa bakirukanwa nk'uko byagendekeye Abanyarumani bari i Goma muri Mutarama 2025. Inyungu Ndayishimiye akura muri iyi ntambara ntizagarukiye aho, kuko inyongera y'umushahara w'abasirikare b'Abarundi bari ku rugamba yari ikubye. Agabirwa n'ibirombe by'amabuye y'agaciro birimo ibyo yamaze kwamburwa n'abarwanyi ba FC cyangwa se M23 nka Rubaya muri teritwari ya Masisi, intara ya Kivu y'Amajyaruguru. N'abasirikare b'Abarundi bakiri mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, kuko bose bamanutse muri Kivu y'Amajyepfo bajya gushinga ibirindiro bikomeye mu bice bikikije umujyi wa Uvira no ku mupaka. Abarwanyi ba FC cyangwa se M23 nabo bakomeje kwagura ibirindiro bafata Bukavu n'ibindi bice byinshi byo muri iyi ntara. Tariki ya 1 Ukuboza 2025, ingabo z'u Burundi, iza RDC, Wazalendo na FDLR byateguye ibitero bikomeye mu bice bigenzura na FC cyangwa se M23 birimo Kamanyaro na Kaziba muri teritwari ya Walungu, kugira ngo babyisubize nibiba ngombwa bikomeze mu mujyi wa Bukavu. Abashinzwe ubutasi muri FC cyangwa se M23 bamenye aya makuru mbere mu rukerera rwa tariki 2 Ukuboza, bategura ibikoresho byabo n'abarwanyi batera iri huriro ry'ingabo za Leta ya RDC mu bice ryari riri kwisunganyirizamo kugira ngo byisubize ibice ryambuwe ku mezi menshi ashize. Kuva tariki 2 Ukuboza, ihuriro ry'ingabo za Leta ya RDC riracyarasa ibisasu byinshi muri Kamanyaro na Kaziba. Abaturage baricwa, abandi bagahunga, imitungo yabo ikangirika bikomeye. Abarwanyi ba FC cyangwa se M23 bakomeza kugenzura ibi bice, banakora ibishoboka byose kugira ngo umutekano w'abaturage ukomeze kubungabungwa. Muri iki cyumweru ihuriro ry'ingabo za RDC ryambuye agace ka Togota
kari muri teritwari ya Uvira. Abasirikare b'u Burundi bahiye ubwoba nyuma yo kuhatakariza bikomeye, bamwe bahunga berekeza mu majyepfo mu bice birimo umujyi wa Uvira, abandi basubira mu gihugu cyabo. Mu ijoro rya tariki 4 Ukuboza, abarwanyi kabuhariwe ba FC cyangwa M23 bagabye igitero simusiga mu birindiro by'ingabo z'u Burundi, bica abasirikare benshi, bafata abandi barenga 100 nk'uko amasoko yo muri FC cyangwa se M23 abyemeza. Uwo munsi nibwo u Burundi bwatakaje umuyobozi wa batayo Colonel Athanase Minani. Imirimbanyi y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu Pacifique Ninihazwe yatangaje ko Colonel Minani yishwe na drone ya FC cyangwa se M23 mu masaa 5 y'ijoro, yicirirwa hamwe n'abandi basirikare 3 bamurindaga umutekano. Niwe musirikare w'umurundi ufite ipeti nk'iri upfiriye mu ntambara yo muri RDC, kuko mbere hapfaga ba majoro. Kuva kuwa 5 kugeza kuri uyu wa 6 Ukuboza 2025, ingabo z'u Burundi n'indi mitwe y'ingabo bikorana byatakaje ibindi bice byo muri Uvira birimo Rurambo, Rubarika na santere ya Ruvungiri iri mu ntera ya kilometero hafi 60 ugana mu mujyi wa Uvira. Umuvugizi wa FS na M23 Lt Colonel Wiringoma kuri uyu wa 6 Ukuboza yatangaje ko ingabo z'u Rwanda zimaze iminsi zihabwa isomo rikomeye, asobanura ko intambara idashobora kohereza kuko ziri kurwanira mu gihugu kitari icyazo ku mpamvu zidasobanutse. Lt Colonel Ngoma yagize ati turashaka kumenyesha ababo bari kuza muri Kongo bagomba gufata ifoto ya nyuma. Umurundi uzambuka umupaka wacu agomba gufata ifoto ye ya nyuma, ntabwo azasubira yuko yaje mu modoka cyangwa n'amaguru, ariko azasubirayo mu isanduka. Nk'uko bisanzwe ihuriro ry'ingabo ya leta ya RDC ryasobanuye ko ryavuye muri Ruvungi uyu munsi mu rwego rwo kwirinda ko ubuzima bw'abasivili bahatikirira. Ibyo nibyo bisobanuro ryatanze riva muri Bunagana muri Kamena 2022, ribitanga riva Goma muri Mata 2025. Bigaragara ko FC cyangwa se M23 ikomeje kugendera ku muvuduko iriho ubu. Iminsi mikuru ya Noheli n'Ubunani ishobora kuzagera yarafashe umujyi wa Uvira ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC rimaze amezi 10 ryimanyeho nyuma yo kwirukanwa muri Bukavu. Ni igisebo gikomeye cyane ku ngabo z'u Burundi kuba zikomeje kwifatanya n'imitwe yitwaje intwaro nka Wazalendo na FDLR byagize uruhare rukomeye mu bugizi bwa nabi bukorerwa abasivili. Imitwe umuryango mpuzamahanga usaba ko isenywa. U Burundi ntibuhomba abasirikare gusa, buhomba n'ibikoresho, buhomba amafaranga bibigura yakabaye ashorwa mu bindi bikorwa by'iterambere, kuko raporo zirimo n'iza banki y'isi zigaragaza ko ubukungu bw'iki gihugu bwakomeje gukura nk'isabuni kuva mu 2022 bitewe n'impamvu zirimo icyuho mu ngengo y'imari. Umuryango mpuzamahanga watanze ubutumwa kenshi ko amakimbirane yo ku burasirazuba bwa RDC adashobora gukemurwa n'amasasu, ahubwo hakenewe ibiganiro bya politiki. U Burundi bwigira nkaho bubyumva ariko bugakomeza kwenyegeza intambara. Ubufasha bw'u Burundi